Dan hija l-poddata numru 522 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata llum se nisimgħu mingħand Monroe, Achilles flimkien ma' Sonic J, Il-Lapis u Control. U x'nibdew llum il-ġdida mingħand Ozzy Lino. Abracadabra, you've fallen from the trip. All the world as it seems to get undone. You think all the places that you have been, and the people you've been with and done. Oh, you can't help to thinking what might have been, but you can't see through. You know it's true. There's no way around. What you need is some love. All you need is some love. Yes, it's missing from your soul. If you just let some love deep inside, then I'm sure you get by. So just let your love go, and I'm sure that you will get by. It's patience. Let your luck. It's there somewhere deep in your soul. Yeah, you feeling so breathless. You feel you cannot breathe. Yeah, you feel like the world has shut you down. Oh, you can't help to thinking what might have been, but you can't see through. You know it's true. There's no way around. But if you just let love, if you just let some love, as it's missing from your soul. If you just let some love deep inside, then I'm sure you get by. So just let your love go, and I'm sure that you will get by. You get by. What you need is some love. All you need is some love. Yes, it's missing from your soul. If you just let some love deep inside, then I'm sure you get by. So just let your love go, and I'm sure that you will get by. So just let your love go, and I'm sure you will get by. So just let your love go, and I'm sure you will get by. Patience minant Ozzy Lino tlaqqana l-poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Kif għana ltqajna hawnhekk u fis-sħana tas-sajf qegħdin bħalissa. Sħana kullum kien u sħana b'kull mod. Imma l-poddata llum hija mimlija materjal ġdid li qed nittama li jirrifreskana xi ftit tal-anqas. Il-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysant.com u ħalli ngħaddu għas-silta tal-li miss hija mingħand il-duo Monroe smajnihom diversi drabi ma' Soul Shaker f'din is-sensiela ta' poddati ġdida tagħhom jisimha Untouchable. Narcissist, lies, betrayal, power. This is jealousy, envy, fear, anger. We are the past, the present, the future. We are united, strong, the light, the answer.
pieces. Are we naive to believe it? Now I can see it. I walk away and I'll leave it. Got no fears, got no regrets. Keep taking steps. What you see is what you get. Have no fears, have no regrets. You're taking steps. Live like you're walking on water. Live like you're walking on water. Live like you're walking on water. Walking on water. Live like you're walking on water. I am untouchable. You'll never see me fall. I am untouchable. You'll never see me fall. Live like you're walking on water. You had your chances, but you took them for granted. No, you can't reach me, 'cause you're too far beneath me. Got no fears, got no regrets. Keep taking steps. What you see is what you get. Have no fears, have no regrets. You're taking steps. Live like you're walking on water. I am untouchable. You'll never see me fall. I am untouchable. You'll never see me I am untouchable. You'll never see me fall. Live like you're walking on water. Walking on water. Live like you're walking on water. I am untouchable. You'll never see me fall. I am untouchable. You'll never see me I am untouchable. You'll never see me fall. Live like you're walking on water. Untouchable Meg mela minant Monroe. U tajjeb li nsemmilkom ukoll li f'dik il-website li semmejt aktar kmini ġifieri tonisan.com hemm mod faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jien bxir dejjem nisma' minn għandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati jekk tippreferu flok tikkontattjawni permezz ta' tonisan.com tistgħu ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, il-YouTube minn fejn din il-poddata għadha sissa tal-anqas toħroġ anke verżjoni video wkoll għal kull puntata. Imma insomma, il-modi preferiti tiegħi jien ħobb ngħidilkom dejjem huwa permezz ta' tonisan.com u nirringrazzjakom ferm tal-suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet numerużi li tagħmluli għal x'ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Ma pereżempju din is-silta illi ġejja issa. Hija minant Russell Tabone u ħjal biex intuħ isem sħiħ Russell Achilles Sestus Tabone jew kella biss Achilles kif jużawnek flimkien ma' Sonic J u storja fil-memorja. xar iswed u għajnejn ħodor qatt ma bżart li ħajħalluli passat mimlu ħofor bħal ktieb li dażel minn fuq xkaffa bħal rigali bakjat ma' loġo kaxxa m'hemmx għalfejn ngħidlek xirriet infisser probabbli għaddejtu kollu fimt li qed innissel ismi ngħadda u ma ġiex lura iżda l-memorja baqgħet u marret lura fi żmien fejn aħna konna ħaġa waħda bħal ħamrija fi ġnien vojt li kien fih warda niftakar l-ewwel darba li konna ltqajna flimkien taħt l-istilel l-maġiku qattajna domna nitkellmu ħafna fokajt fuq suġġett tettella kemm kien għalija importanti jirrispett mill-ewwel qablet miegħi mingħajru ma tasal imkien qedtela skura x'ma tinbiġġel vera mħabba ta' tnejn flimkien din istorja ta' mħabba li minna jien għaddejt u int l-esperjenzajta diġà fi kliemi ġej kienet it-tien nitfajla li bis-serja ta' ħabbek mhux ħan iddejjaq ngħidlek li lila
lila ġilli bkej Jiena qatt ma kont naħseb li jekk se nispiċċaw għadni niftakar fil-mument fejn il-xulxin għadna ċċaw Forsi li rrid titlaq għax imma konx ta' klassi imma llum il-karti fidi dak li met toħroġ lassi Ġurnata wara l-oħra, jum wara jum lil xulxin noġobna bdejna niltaqgħu kull jum wara x-xogħol kont nistrieħ sija kont ninżel sal-ġim flaxija ngħaddi għalija kelli ħabib li bħalu rar issib iżda bil-mod li lu naqqas biex relazzjoni titjib dejjem f'post differenti Ista Romeo u Ġuljetta bħal żewġ amorini barra mill-kabjetta Faxar xhur problemi xejn dan se jaħlu żmien perfett qed timbarka minn Alla l-manna fid-deżert hekk din it-tfajla kustuża ta' sew meraviljuża intelligenti wkoll moħħa kienet taftuża il-ġmiel tan-natura il-frotta ta' sbuħija kienet tkellem ħabib kienet tajt li isu hija jiena din l-istorja xejn moġbitni imma ħallejta fil-libertà la folja qalbi kienet ħebritni Din istorja ta' mħabba li minna jiena għaddejt u int l-esperjenzajta diġà fi klimi ġej kienet it-tieni tfajla li bis-serja ta' ħabbek mhux ħan iddejjaq ngħidlek li lila ġilli bkej jiena qatt ma kont naħseb li jekk se nispiċċaw għadni niftakar fil-mument fejn il-xulxin għadna ċċaw Forsi li rrid titlaq għax imma konx ta' klassi imma llum il-karti fidi dak li met toħroġ lassi f'ħakka tajm bħal sajjetta fil-bnazzi Faqgħu ċedew il-pedamenti waqgħu il-palazzi Dubju l-mobar ħattila rajt it-telefonati ħassejt ta' fisa f'qalbi xi ġafetta kont l-esnati Jien ma tila xejn oqgħod la muta jekk il-bibja li kont ilha ħanfemkom min kien ġuda Ftit żmien għadda moħħi ġera bijaw tek il-ħsibijiet żdiedu ħsibt li lila qed iċċek b'dawn il-ħsibijiet għattila u jekk m'għandekx taħbi idħol fuq il-ktieb tal-uċuħ ħalli nara l-messaġġi minn hawn u minn hemm jiena lila konvinċejt il-konversazzjoni qrajt imma kien too late imweġġa tispjaċut jiena ħarist leha Sparat l-isfel inżiltu qabżit li d-dema Kien aktar minn ħabib u le ma kienx huwa Dimmu serjetà jiena li din bluha Din istorja ta' mħabba li minna jiena għaddejt u int l-esperjenzajta diġà fi klimi ġej kienet it-tieni tfajla li bis-serja ta' ħabbek mhux ħan iddejjaq ngħidlek li lila ġilli bkej jiena qatt ma kont naħseb li jekk se nispiċċaw għadni niftakar fil-mument fejn il-xulxin għadna ċċaw Forsi li rrid titlaq għax imma konx ta' klassi imma llum il-karti fidi dak li met toħroġ lassi Kien jimlija bix-xema iġennina fuq il-karozzi biex dawra miegħu jitmuru li joħod li posti Kont nagħmel minn kollox kelli fiduċja fija kont nidħol fin-nar kont nissallab għalija Ma nafx għamlet hekk jiena magħha kont perfett din il-konfidenza żejda kollha nuqqas ta' rispett Fuq tfajlit ma niġġielitx nevita li kolli xi ngħid imma hija qalbi kienet jiena lilu affrontajt Għamilna xahar miksurin u rid nisew li tispjaċija ċans ieħor erġettajta wara li għaddiet is-sija iżda m'għadhomniex wisq 30 ġurnata l-foton serva kien ix-xaqqa inkiser dal-biċċiet kelli nerfa' milu xrajta ħarset il-fuq flok l-isfel tatli ħarsa li ma bħala u ma nafx ridet tfisser seta tfisser dak li riedet kienet u llum jiena bieret iva din il-fjura tbielet u hekk din l-imħabba mietet Rap u l-hip-hop bil-Malti bl-istorja fil-memorja minn ta' Killis iġibna anka għas-silta li miss. Ma qabel ma ndoq ilkom is-silta li miss, kunt tajjeb ukoll li fakru fir-rabta li għandna mal-m3p.com.mt il-Malta Music Memory Project minn il-Multimedia Memory Preservation illi fil-verità huwa mod kif nibqgħu niftakru dak li għaddej u anke jkollna mod kif inqablu anke ħaġa oħra, xi ħaġa li nħobbu nagħmlu aħna regolarment minnaħa tagħna hija li nqablu l-hip-hop anke mal-aħna. U per eżempju, ara l-istess bħal-muwa l-isem tal-annej bil-laqam, l-isem tal-rapper u wkoll bil-laqam. Fil-fatt, Kloda Juice magħruf aħjar bħala il-Lapes jew Kloda Juice il-Lapes. Minant il-Lapes qed nistennew materjal ġdid issa bħala solista wkoll, wara xogħol li għamel Marmalja u Nobling Show u x'naf jien, ibissa minant il-Lapes ħanismgħu din il-silta freestyle. Sewet taraw. Eġru. Serjetà. Tlana, yo! Issa tħal fi zona jien nispara bħal pistola għandi storja bħal Ronaldo kontra l-Barcellona Lapes sar ikona dimiex maratona tmisni ġismek tara jola u m'għandix bżonn daqqatik biex nirbaħ minix Maradona jien ġej mis-sotterran Klod jieħdar għax għandu ħafna potenzjal toħodha ma' Klod ċikċi fogu lob ma' nar nofsni maħruq nofs il-ġurnata jiena nofs in-nar jiena nagħmel boom boom bħal il-mur tal-sultan tal-umani kursar tal-furbani nkun ċaru vulgari dunkan kizgur rami nġib dizastru vulkanu tsunami Sares lejja sew, għawek il-mosta
fej is-sissien imbnew Għat musajib dinni jimur ġo baċi vilna fas il-grilli Għax sa' kemm immut jiena nibqa' bla xinxilli Fuq il-majk jien elevajtu dinna tafa xbin Jien minix jasopu din mhijiex xi ħrafa xbin Għax jiena ġibt flow u kulħadd jaf li nidħol ġewwa il-mument Għax fuq il-majk jiena ġibt ġew U nibqa' espressiv, ix-xena edha fuq spalti u nibqa' effettiv Għax il-lapes reġa' ġi u dana żgur li mhux se jmur lura Għax din għalit jien nikkontrolla il-kultura Fuq il-majk indur ċirku tont Noqtlok u mbagħad minnek noħroġ l-ispirtu pront Vers ma' vers Jien espliċitu tipiku ħares lejda l-wids Taħseb illi jiena xi timidu Għax fuq il-majk jaqbillek tiskot Inżel għal-kubtejk u l-alla ibda itlob Għax il-lapes reġa' ġi u dannu mistħoq U ġejna lura nġibbu lura l-aqwa hip-hop Il-lapis hemmhekk mela Kloda Joes u qegħdin noqorbu lejn tmiem il-poddata tagħna wkoll. Forsi tajjeb illum illi qabel nagħlaq nfakkarkom ukoll illi kull edizzjoni tal-verżjoni video tal-poddata ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant titwera ukoll permezz ta' MVTV fuq l-internet. Id-dettalji tarawhom anke waqt il-poddata stess, imma anke tistgħu ssegwu dan permezz ta' tonysant.com ukoll sintendi. U ħalli ngħaddu għall-ħarsel ta' Clint Spiteri ilu ftit ta' żmien sew issa dej bil-proġett tiegħu apparti id-Dolls for Idols il-band li nafu magħha oriġinarjament il-proġett li jismu Control jew CNTRL. Minant Clint Spiteri ta' bħala Control se nisimgħu issa Stay.
bistej minant Control Engine f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena ma fadalli xejn li nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com u żamm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.